Ćao ljudi, našću. Prvi ću vam pokazati kako da napravite svoj Counter-Strike 1.6 server, tako da možemo početi. Znači, prvo što vam je potrebno je da imate ovo. A sad kako ćete dobiti tako što kad skinete, kliknete desni klik, open file location, otvorite to, samo scrollujete dole i evo ga. To pokrenete, samo malo da se pokrene. To izgleda ovako, sam što će ovo vama biti obrisano, ovdje neće pisati ova mapa. Ovdje možete staviti koje god hoćete, ime servera. Ovako ja imate 1.7 sa ostalim mojim prijateljima. Postavite koliko hoćete ljudi imate na serveru, mislim. Ovo možete staviti 32. Ja ću staviti dvoje, zašto uvijek idem 1 na 1, ovdje pucate bilo. I da li će vam biti LAN ili internet, sve ili koliko ćete igrača, ovaj UED port, to je samo piše. I ovo ovdje. Ovo security, valve, anti-cheat, to ne morate. Sve sam da start server. Ovdje imate, znači ovo je Counter-Strike. Half-Life ne mora znati da je ime. Možda stavite i šifru koja će se naprimjer kako lupa, dosta stavite, ali ja neću. Sada se pitate i šta sada radim. Pa idete ovdje, možete namestiti ovako, samo da vam piše, možete da vidite. CPU. Sad imate ovako, ovo ne morate namestiti ovo što sam ja radio, ovo sam sa stikem. Ovo možete sve da priključite kako želite, ali ne morate. Možete da uključite sve, nije bitno sad. Šta ja sada radim? Prekopirate ovako. Copy. I sad pitam šta radi sa tom IP adresom, znači uđete u vaš counter, ja ne mogu sad pošto snimam samo ekran. Vi kad uđete idete favorit, add server i ovu IP adresu samo nalepite. Nalepite tu, vidite, add server i sad će da upišete IP adresu. Vi u rad samo pestujete i to je to. Onda vaš drug neka isto ide u favorit, add server, isto upiše tu IP adresu. I ovdje možete mijenjati mape i uvijek kad je samo stisnete koju hoćete i promijenit će se. Tutorial na mom kanalu, ja se nadam da se vama ovaj klip svidao. Ako se svidao, kupite like, subscribe-ujte se na kanal za još zanimljive klipove, ljudi pokušam bili upload. Podržite me u tome, hoću da uspijem, neću nikad. Znači daily upload, tako da eto, like, subscribe-ujte, očekujte još 1 na 1 i mega doživljavanje uskoro. I ćao.